Share iwi channel yang mebin ring pa salam kamian so welcome sal fit tele ajula itumna itumwa lumni kijita so na UPSC ne kanta kasa assistant commandant preparation samanda jorai dagale question dhala kai question tumni rum se kresa da ili question hi simple question hi na phata kai ak khop dagale ne ba yimning ne question kani tum yang rum bai thu ji mai yang rum lang laka itum ne li phata ge time and work wi jorai dagale na time and work wi basic concept hi phata kai ita question na khop dagale in lead pipes in or me a man can do a work or certain work is halala ngai jai mane in lead pipe jina empty tank hi 6 hourly fill sai outlet pipe pa na 9 hours li empty sare full sa kai ji empty sa si empty ji fill sa ji 6 hours ang in lead pipe ka outlet pipe ka le ani ngai jai da open sai ka shift da open sai ka pungya li fill sare le empty tank hi jang empty le sa tank ji empty le sa si ani ni shift open sa si thari itumna direct exam ni da quarter le ji technique aga ada concept pata kai hang da nyang e in lead pipe na 6 hours kuya ga awi 1 hour work ya le ji 1 by 6 da kuya ji ne e hang da le ba out of 6 hours li 1 hour sai ji 9 hours li outlet pipe na 9 hours li aka sa outlet pipe awi what akun total akun chiko ji aka sa gi 9 hours li pong aka sa gi 1 hour work ya ari akun ba sok kai 9 hours li 1 sai outlet pipe na in lead pipe na 6 hours li 1 sai 1 hour work ji jang ot ji ba total ya ga liter ya ga ma hang la ya akun mai na khot ki ani in lead pipe na taru ji ho ga sang wi ki ba hina in outlet pipe na khui ga sok kui outlet pipe ja daga minus sa outlet pipe daga hi is equal to new LCM balance 6 and 9 LCM hi LCM pa thira do kui 18 ya by 6 na 18 li 3 minus 9 na 2 daga hi is equal to 1 by 18 yang dak leba ani ni sa khong rom hi akna jing shop akna jing sang da sa khong rom hi da do open sa la hayau si ba bonga ka work si ani wi bonga ka work si 1 by 18 hang dak leba 18 hours li aka sa gi bonga ka li ani wi what hang dak leba 18 hours sang ra ni wi bai nan sa ta ji na tung li numerator 1 ta ka sa gi asam khot la fraction and on khot ki fraction simplification of rational number or simplification of fraction number I know what kitchen, you know, friction simplification can unlock the high the leader. 18 hours the answer 18 hours on target. 18 hours we which in answer on target. You know, in a repeat along the numerator 1 on target. Some 1 making later. For example, in a Tyson open in lead pipes occurs in 6 hours. Outlet pipe another in lead pipes. The hang outlet pipe middle hang plus 1 by 6 plus 1 by 9. 18 taga 3 plus 2 yang is equal to 5 by 18 jadi ni taga hi ina thang khang da wan da sakina atung bai taga 5 nang yer inda 5 na 5 liket ko wan inda taga 5 na 5 liket ko wan ta inda taga 18 li 5 na ket inda 18 li 5 na ket tam taran 5 times 3 15 la ga tai to 3 by 5 na ket taga 3 by 5 hours tang gi in literacy hatai da pri ari thumna hi clear ka sai ga basic concept clear sa kai thada kahang nei chapter hi kanala kai chapter ni time and work wi yang ai thumna je horai da question khai sa si yang hi question hi thari ni question hi thumna hi ba ga phatar in lead pipe china 140 hours li sai 140 hours li fill sa ku pre outlet pipe pa 63 hours li sa ku bi empty completely fill tank ji outlet pan jing shok si 63 hours ang ri empty tank pa in lead pipe pan chi puira da chi pui si 140 hours ang gi ara li first sentence li exam ni da ko le bi style da ko taw be detail na question step to ma sang na la exam pali da ko le ju technique thai kai jang 8 in lead pipes kala white outlet atama li shift open sai ka yang empty tank chi 105 na fill sawi question ni thalai question yang sambat kai 140 hours in lead pipe ka na sa ka 8 in lead pipe na sa si je ba 140 by 8 rabbit thagi hi 8 in lead pipe na sa si ja bong ya jang re ju ra ku ni 4 na li 3 12 2 hand 20 li 5 thaga 4 na 8 li 2 thagi hi kito e 8 in lead pipe na atam ku gi ja what the tengi ji fil ka sa atam ku gi 35 by 2 ari hi tum na te ja 1 hi ara ko 35 by 2 mong bi ro ka point ra taw re tha thai sa pai ka na no wi ning lim chu ki ba 35 by 2 hours ni 8 in the pipes na sa gi hours ni tha awi 1 hour work je thum te je ar jang ji basic concept clear sa ji 35 1 by 35 by 2 hi mak ding na la sang no sam sui ka direct ba so ko ni 1 by 35 by 2 hi ba
reciprocate sau thì divide kín được simplify chẳng 1 by 35 by 2 gì 2 by 35 nhá thì kiểu là gì đó 1 hour works of 8 inlet pipes đó cơ chú ý thì ác apa naki 63 hours thì y na jadi y outlet pipe na jadi đó cơ awi 1 hour work thì kiểu 63 by 1 by thì sao 1 by 63 by y outlet pipe thì kia làm thế là 63 là anh hiểu rồi đó cơ awi chỉ reciprocate sai cơ y by 63 nhá không tất là khi nào 8 inlet pipe với 1 hour works khi nào y outlet pipe với 1 hour works anh như chúng ta thấy cơ 105 hours đi của bị nhá đó cái thùng nè ở đây bài cho cái này thì bị người ta space mới lấy từ đây thì ra sáu xí thế là hàng không vào nó sau khi mà này cái thùng theo được bài thế là đây thùng ban à thùng là ở sao cái gì bảo vả ở đó cái thùng này cái thế gì phát tay gì vậy 2 by 35 minus y by 63 yeah, 1 hour works of outlet 8 outlet pipe minus y outlet pipe 1 hour works yeah thì sao thế nào vậy 1 by bắt đầu concept thế nào phát tay từ cái 105 out of 1 hour work 105 1 hour work 1 by 105 thôi thì quét xác này nhá thôi thì quét ta đây thôi cái thì bài là space mới từ đây resource này chẳng cái thì imply thùng cái sao bài cái gì là gỡ imply sao bài cái gì là gỡ thì minus y by 63 is equal to 1 by 105 minus 2 by 35 nhé tay tôi kỹ thì cái bị gì liều 35 nhé 35 ở đây thì minus y by 63 is equal to 1 by 105 2 by 35 không cái là minus nhé tapi LCM pause thì y by 63 is equal to LCM 105 LCM 105 ta bằng tali by 105 no 105 yang go 1 time 1 minus 35 na 105 yang go ya ke 3 times to 6 tapi khi chọc rất là dễ nè minus y by 63 is equal to minus 5 minus 1 by 1 minus 60 minus 5 da by 105 thật hả minus là minus cái đâu 5 này liu 1 5 này liu 2 3 2 1 thật hả thì yang last step by yang y by 63 is equal to 1 by 21 is equal to cross and mất là into li cross and is equal to li cross and mất là denominator numerator by 21 là 63 li 3 thật hả cross multiply sao là y is equal to 3 này thì 1 times sao là 3 anh li 1 lên bằng 21 li 1 đấy đó thật hả answer thì bài ta tay được kỹ đấy thùng nè next question hi yang phải sao sẽ direct question hi exam kita quarter le step and samsi time here na 90 km 1 hour is kiji taka 90 km hi distance hi 90 km hi meter 1 house yang meter 1 hay ka 90,000 rata là bài 90 into 1,000 nhá meter 1 cái nào đi bài meter này time là kilo time hi 1 hour is 60 minutes nhá 60 minutes minute tay tập cái thùng hi 90 km hi bong ag lizard ki nana ka first 25 minutes hi ana 15.2 meter per second rồi đấy meter per second hay mong thế nào meter bao 1 thứ cái này nhá ta ka 25 minutes li anh sẽ tới lại thì khi đó thôi thế nào tại đây trong những cái quarter là gì được 25 15.2 into gitu 60 per second li 15.2 2 minute ag li ba minute ag li 60 second li 60 into ra sau rồi nhưng là 60 into ra sau rồi ta ka 15.2 into 60 gitu minute ag li rất kia meter nhá ta ka 25 meter jadi ini
25 meter higa gitu tapi gitu 6 times 2 6 times 2 6 times 2 higa tuh 12 6 times 5 30 3 and 6 times 1 6 9 sorry jadi one hand one hand taga 9 9 1 2 point gì vậy thì 0 lấy đây 0 lấy đây thì 0 hết nè thì 0 hết nè point gì mà này into 25 nhá into 25 into sao là cái into sao là cái 2 times 2 utility cái này okay là 0 sang lỗ technique cái gì 2 times 2 4 2 times 1 2 2 times 9 18 là có suy nghĩ ta có 5 utility lấy điểm này 5 utility lấy điểm này 5 times 2 10 5 times 1 5 6 5 times 45 ta cái gì sao là cái 0 0 8 2 2 12 2 thì cái là gì nào 25 minute cái gì nhá ta có 25 minute cái gì cái đại gì đó 90,000 li 90,000 li 0 0 8 2 2 kushokau si juga 0 0 2 7 6 82 kaya 6 hi dai da ni meter hi are hi how many meter did he cover per scan ni de daga itu mate ji ba 25 jadai ri 60 li 25 kushokau de 60 li 25 kushokau de yes 25 số 25 giờ đâu là ta biết tại 60 25 số quay vào biết tại 35 nhá 3 35 35 nhá cái bị lắc liều 35 tại đâu này 35 minutes nhá bay không cần nào phải nói ra sao thế cái thùng này jadi thế cái gì bảo vợ ở đây thùng này cần nào đâu để bay vợ thì cần nào đây nhá ở đây thùng sao cái bảo hả expression là sao vậy này jadi 6 7 2 100 li khi nào sao ra bảo scan gì đấy 35 minutes đấy ta cái minute agli piang li to scan 60 khi vang question li nali how many meter did he cover per scan đang là remaining nhá remaining meter là 6 7 200 meter remaining time là 35 nhá thế thì còn nói là số 7 nhá thế thì zero clip cái thâu lỗ 6 này thì các cái thâu lỗ 6 này thì 1 6 này thì 1 6 này thì 1 6 này thì 1 and the 12 is 6 116 0 cái gì 1160 jadi kita nak kira 35 nak kira 35 nak kira ke bang ya bàiของyến là nhá 35 nak kira 5 nak yến thì kết nối sẽ 7 5 này thì 2 5 này thì 315 1 and 10 5 times 2 5 times 2 7 này thì 3 sorry 5 times 4 20 đó 7 này 3 times 7 21 2 and 24 li 7 times 3 21 sorry 5 này 116 sila hili mistake ako hili mistake ako itong hili 116 na kaya 12 li 2 li taga hili 2 li hili 2 ni ay 2 re hili 2 re 2 to 4 li 32 7 na kaya taga answer hi si bay undagi patay được gì next question đi thùng nào next question này cũng phải sao được Ajay na Bharat na alternate jaga ngatak te sai wat sa yang Bharat pan hopok re firstly laga Ajay na wat sa ko amang na sa ka 32 days li ko bi yang daga ani kini na sa ta alternate na sa 8 days ni daga 40 days sat le dia 40 days sat le daga ta 4 pai
ajayna mati sa le de 40 sa de ajay la 40 sa ye parat la 40 sa ye ani parat na hopok re laga sa laga t-shirt tang sa ye ga mati rip sa le de hosak ta jang taga ajay ui total day works ajay mang na sa ga 32 taga 32 li 4 days work jiga ya out of 32 days li 4 sa hai ajay na taga ga dai jiga ya ga ke tau lo 4 na 1 4 na 8 ya ya ra akum barok hai ajay na 40 sa de le parat na 40 sa de le ji thum hian thei ya ajay total days alone saga amamang saga 32 days sai sare taga 32 out of 32 li 4 days work dia out of 32 li 4 sa de ya ja ta jakri akumai ke dia na 1/8 taga remaining jiga parat na remaining hi kya sa to 8 li aka sai ga 7 dai le de 7 hi parat na sa gi ya e question ba hi ta tu sala na pai lak ji scan ba long shok pai ni ara 7/8 hi parat na san de 40 sen sa ji taga 7/8 of x jausi x hi kita total days of parat jausi taga hi kita 4 ni ngai ya 40 saria hangda lewa out of 8 di 7 dai de what ji parat na san da taga awi parat total days amang na sa si x days sai jausi ya x days sai jausi parat mang sa ya parat mang sa x days sai jausi taga 7/8 of x hi 40 sar shokru ya taga hi cross multiply sa je na ki shoktu x pagi de ni ya x pagi de taga 4 into x is equal to 4 into 8 7 cái vào đó by 7 thì sao gì khả năng được là 7 times the work done into 7 sao gì đó anh ấy là 32 32 days sao parat na then parat alone can finish 7 times the same work gitu ya in how many days gitu fill the blank ya cái gì ta tập cái gì thì thế cái exam này mình style này cái thấy cái tagline chụp bài nhé ina repeat sa experience age ewi ajay na sa da le or thi amang na sa ga 32 days ligo bi certain work ji working rai mo rai or ji parat ani ni na ngatak ta sai la 8 days ligo bi jin da yang 8 days ligo bi jin ta ga 8 days yani material sa le ngatak ta sa ga thang thang ni ta ga 32 li 4 out of 32 li 4 sai ajay no jen akum pa so 1/8 sai re ajay na ta ga 7/8 dai le ta ga 7/8 of total days yang parat no amang na sa ga total days mahai mi ni le ka total days jadi 7/8 ku sok si 7/8 of x to 4 ta sok ro 40 sai na cái thầy ana 40 sai na ta ga ji x value hi pa sok pai kara 7 times to same work cái 7 no into sai na total days lim la 32 days apply the create next question sa se ara next question li itum na as a part of his journey 120 the average speed is 100 ya the average speed is 100 average speed 100 the average speed total distance by total hours no ya so hadi thum direct ko bai yang awi khik la ba yang si first by hi number 1 by yang si thum number 1 by first by yang si case 1 yo siang first 1 by yang si thum case 1 by first by khik la ja 120 li 18 ha 18 na here 120 with 80 km per hour is going to be keep roll for 3 for 2 3 by 2 hours ang dali yan hours ang dali ya case 2 li kakanya balik kita scan case balik kita the details ha da kapi yong mi da kapi da le mong ya kita 100 li 14 na here ka 00 kita lo 2 na 5 by 2 hour ni okay nên hang ta le and come back to the starting point de taga come back starting point ga third case bali pata vai third case da bi ni exam le step mang pata vai ni se ya come back again ga taga 120 come back 100 thanung 120 thanung taga 320 yang 320 ya 100 ini hanung lu inda ta phải là hanung lu da come back ya chỉ cái đó 75 hanung thấy gì không okay 220 lấy không lấy thùng gì cái này 100 plus 120 200 220 đây 220 mình đó tại 5 này cái 5 times 4 5 times 4 5 này cái 5 times 1 5 5 times 5 đó 42 44 by
hi r này phát tay quý ở đây hi plus total r cho kre chỉ là total distance liền divide sai thằng số có quy answer gì nhá rồi thùng nè chỉ phát tay khờ hi tấm sang tới cái bài để xem mình rồi đi này sao được sao nào total hour gì này total hour gì plus 6 sẽ total hour by 3 total hour by 3 plus 3 by 2 plus 5 by 2 plus 44 by 15 plus 6 sẽ thật hả cái số bài đi因为变他那还变没什么碰到啊，不要的哇，他个没有，赛里斯变什么碰还个没跑没有的，个，ที่ชกเรื่อง LCM พอแล้วก็ยากค่ะ15 2 na 2 liket 2 times 2 15 30 LCM มี30ชกตัวเลย LCM 30ชกตัวเลย30เลย2 na ก็15 times 3 อ่ะ15 times 3 15 times 3 is 75 plus 15 times 5 sorry 15 times into anyway wait a little 2 na 30 lingkar ke 15 times 3 is 45 plus 15 times 5 is 75 15 na 30 lingkar ke 2 times 44 is 88 ya 88 kita sok je na 20 70 100 then 120 208 by 30 hi total time ya ở total time thì cái lý sau cái gì total time thì là khi sau cái gì thùng total distance chỉ khi to total distance thì cần sẽ clear sai cái sắp em lên này average speed chỉ khi đó therefore average speed chỉ vậy as dấu luôn average speed chỉ vậy chỉ đó 120 giật 80 km/h 40 km/h 100 giật 220 giật là again 220 back sao thằng cái 2 ta thấy bất kỳ nào là thế bài này 220 plus 220 là nhá 220 plus 220 here 220 plus 220 gì nào nhá 220 by 208 nhá by 30 chỉ gì nào nhưng là đây bài có cần rồi thằng cái như vậy 440 into jauh sih juga divide enggak ke direct into 1 sih reciprocate sau đó 30 by 2 sorry 30 by 208 ya thằng cái gì kết cái gì nào or direct ngay đây bài nhá 3 times thì 6 xí 0 0 3 times 12 4 12 100 times 4 12 13 li 208 là bằng error gì nữa 6 3.4 63 thì sẽ bằng đầu thì phải answer đây là 63 mới dừng là đúng answer option gì đấy nhá đây được gì exam đi qua tủ style direct thật step tông cái việc à tâm tính nào rồi nhá đó last question bài sẽ lý last question bài thì tricky sát lắc cái question này cái lý tricky sáu bài cái gì question nữa shortcut method là chúng mình để lấy bấm bấm lý circular way mà lý circular track cái này circular track lý tia là kêu pi apa mah lý học học thứ nhá lý cần sepak này anh ấy cái như vậy speed nhá number 1 lý cần sẽ pi opposite direction là opposite direction là anh ấy cái như vậy opposite direction này opposite direction chứ akan thì cả ba opposite mới cái gì nào là sample đi tháo opposite direction chỉ là anh ấy cái như vậy circular part đi chứ circular track đi rồi hàng đầu này opposite direction hay cả anh ấy S1 by ratio part là S2 chỉ pha là cái chỉ pha số là cái number of cháu luôn ta hỏi meeting point number of meeting times là number of times là number of times
number of times hi number of times meeting yang piak sida ani sempurna lagi number of times meeting point je number of meeting point jawra sempurna number of meeting point yang meeting point tata pata fai kejim ne hi opposite direction aga s ratio phala jo s1 plus s2 yang number 2 li same direction hai ka ani same direction hai ka number of meeting point hi s1 minus s2 yang kejiban hak mai san ni na ani ni tata minus sare pai kan clear sang san nai sampai na circular track li ani same point hopok laga ani ni opposite yong ro je ga kya sida circular track li ani ni kya sida sampang bai ga je mid ya sampang bai je mid point je s plus 2 nang re s1 plus s2 nang re same direction hai ka s minus 2 nang re cái gì này nhá cái gì phát tay ka question hi bai hi concept hi lai hau si ji ga scan a ka kan yi scan thra jau ni alung li khok ka bai answer ni question ni nhá thim jeng se ara nang da le ka question bai jeng se chỉ concept clear sai ka nang da le ka p and q is same direction da same point same direction in same point same direction circular track in p wi ni s1 ni p wi ni s1 is 6 meter per second q wi mang thôi q wi s2 p ni in taga x 6 by p hi ratio da taga no wi same direction je ka minus ni sokre same direction minus ni sokre taga p hi value kya ka si awi p hi kya ka si kui pai le in kya ka value yang natural number p is a natural number less than 6 yeah well they cross each other exactly 2 point li 2 point li taga p hi natural number ne 6 dio mi taga how many values can p take p hi kya hla ta khang maning p hi kya si da kui pai le ni yang number of mai kui pai sa la ni 6 dio pum taga hi arui concept clear sai ka less than 6 jaw la 5 sang yang sila li 5 sang yang ka p hi 5 sang yang ka p hi 5 ne ji 6 ji ka ani minus sa ya ta 1 taga meeting point 1 man da this is wrong 4 sang yang je na 2 yang hi possibility ak le meeting point 2 jaw la taga 3 sang yang ka minus la ga kita 3 taga la wrong meeting point 2 jinda yang taga 2 sang yang ka 4 jila mung tam 1 sang yang ka meeting point 5 taga akamang le yang taga tili option hai mi tule tili 1 answer tar yang 1 answer tar di wi lo possibility ak mang le tay da kri ring phai re next lesson pong linau se tung mai da related question ni khot lo thaga expert sam re ning share